Ki khubor ka Batesi TV. Kamda ka Mahindra Powerroll India's #1 generator. Pinlat ka khuslai lahamiat nishai. Spare parts but service ru pinyo klem jing khuslai. ICFA University Meghalaya is now open for admissions for the academic year 2025. Explore our best courses and apply today. Fee concessions are available for domicile students of the state of Meghalaya. UMLA Jogamo Plan constituency ba Matthew Beyond Star Korba hakar penyotrik ujuliu arajar arpusan ulayala mi dongkit kam shnong ban pinsngo syo sumbut mintirang ba obakmi ikatanat PWD ban pa ni ka surok ka baha ka ban pinyeso ika shnong mau ma war so pho la nongrim pat kham tam e ika shnong mau phansnar kabla pinserto khadu kata ika let kawan jagi pat ba namar ka jingsne shiba palat ka surok Hakji akram kilal pathai kubor uba kurba uloong bana kalyang jong usumbut mindirang ba ulakular ban sa shimkya yagan ga jing u jingnam jagi pat ba nong shoshnong kbiya kendu jing e ban le chnong spung na kabenta ka pule ka puthi ba ka kot ka kya Demar ba jing u jingnam jong ki pan shoshnong kitha nong spung ban nong rim pansnar kamtam lele ban lat nong rim area pansnar mar ba kamron ga linti nong surok Kenya nang tay anong spung kajinjay guntang nyo guntari nang tay marba kiap kijingan kam nyo kiyo man ngasngi edu bansim dawai di basitom sipa ikana school ban school college adon nang tay nata pada kibang ki kam rep kam riang ru kam rijing ru dan nong spung baro kiap wan po kiap wan po nong spung nang tay ni po Lanurim apa Ndre kajing bom don jangan surok ting ke penjinjar lagi pos nem ki MLA fair ki bala netno bampa dur lei bat ki juru ki MLA lai persang banyo ani surok Ndre ki pat ulah adu ki nexni Ndre pon yo health state lai persang Ndre ki pat yo ti betang sngi Iwan dikidu ya isar prestun nama kajing sukya jeng inong sosnong jong kate katahan banyo ani surok nama arba kajing cengai ke ba nang tu tang ubah hime nyok himita dangilet pada pan poi satu ngap ja in ba kinsi mai rang likhoi kajing ai ke ba sapo gentari kasipor bersekinta sitek banyak dah kali ro ni dah kajat pada tas kinta lapoi Kini kan kajingnya ke bagi nong song di siam parti akhir part jur na isar prestun mentar sngi ni ba ni rong ba di tahan bagi ki I ya khia kasion di nong song ki wan ut manna minga kum nong mi khmat ngaru le de ngama hi raya itu jaka sim pisija simpor kendia tak kajat nre simpor kham simpor pada kali banda kajat itahi idingut wan jungi ban kindu ya isa prestun tasni humility ba iru isngap kata ju dinam jungi kamtam de lekin dengan ku dalam ku dengan nong hikmat apet ya ka ha miat bat ban wen ya khia ka shon jamin so snong jong ketika tahan anu rim ma pan senar ma awar sopo kibatan kam anwan sa nong spung Tentang jenis kami ber kumbang umene kamtam nilai sipang pulih putih pat kakak dia pat kewe ke jenis kam Minister idon lang ni tarsi idon lang I cim jenis periodi ila ai instruction ni in carry out the survey yang tiang surok barba situ ye pi ni tayo la dia perlu dalam ye jenis periodi maupun hang te ko nong spung main I dalam I ha sport orang pareng hak jaga I sisa kedon surok ne eksim jenis periodi la I dah pada jong ya tu kusno tu lenti belajar latai bomdon surok iru bila ong ba kimpa sorbino ke limba kijing tho jengi sai minister ya kermen campus dan nak saja ajing survey yang surok kalau bagi survey Pinong sosno. Nadu senam nadu
por Winston Myong di nadu tu por Asia bayai persang nak kawai senam senam di nadu por di sang ila badan hikal ti ke bang ila ti kemu senang ro di laran doyung pasuya trade por dagaya ki senang di hatu por ekonomi wan sakiwe ki lokal kemje kembang ke por eskesuan ke por kini ila persang hikat ba kumki amalia mah dari musim lapoi dari kerman bah kan ika kawa mentahin kenlang sisa kat kum ka ji kenu jengi mentai deputy chief minister badai pe ka ngat di road ai ka sasaran hi ba ya kan ini nama kan ika kam ka ba mi ru ina shat poi teng sati ka ko area ka kan jengi bat ila lat di ka kai jong khmat di ba ai ka sasaran ba laun nom musim kya ya kan ika surat. From the hills of the east, a new voice rises. Hello Meghalaya, our state's first ever OTT platform streaming stories, music and dreams. From folklore to films, beats to breakthroughs, this is where culture meets creativity. Discover award-winning talents, breakthrough creators, and untold stories that deserves to be seen. From soulful podcasts to live streams and dreamers. This is your stage, your spotlight. Hello Meghalaya. Your story starts here.